abandi banyere bakigirire suboka so guhonjerako esi niyo yoshi cyangwa base yoshi bagira bahira kuvoka nguma yo kugira base yo guhonja yo guhonja ani jamugira ko bukusera kuze voka ngu zilekere ngwe kweli muzilekere ani jagulela la honja kako ana yakilondo sefoke kwi irehi gire yafishana nayo ana yihiraho ela yo guhonja yo yana kumuzagera base hano buyira ela yo guhonja yana yekale sigere kibuzo kiri cyalo lantia eye voka yo kumunyo fuba kugirira base bagumali hayo lere voka yo guhonja hayo kala sigere mbuso ngarakara eye voka yo tuwa Rwanda bagire base voka yo guhonja sakulwa wewe ni chumvi ya nini ya dunia. Wewe ni chumvi ya dunia. Mimi ni chumvi ya dunia. Kazi ambayo tuko nayo ni ya kukoleza dunia yote na kuitia utamu wa neno la nani? Na kitu kingine ambacho Yesu alimaliza akisema, mstari wa 16, vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, waone matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu. Haleluya.